کومنتون دراو ریز دبن و دنگ گلیان لسرسر سیویلان بلند به جاره کدن ام دیمن شر دبینن ین کو ام هول ددن کو وان ومرینن و بروپلن آشتیره بگوهرینن ده ایوارا شش جوتما ده 2025 ده کومن گریدای حکومت دمکی یا سوریه و ده ناو ده کومنتون دراو ان گریدای ترکیه ایریشکی بربری لتاخن شیخ مقصود و اشرفیه ین لحلب کرن هدف وان بی سروبر لسیویلان گلاباران کرن و ایریشن میدانی پیکانین کو ترس کرن هندره گلیوان تاخان ده همان دمه ده لانین رجلات حلب آلوزی زیده بو انین در حفر راستی زیده بونا آلوزیان هاتن با اپراسیون سیزمه او هولدان ایریشان این کو جهیلا کومن کو با اوایی که نر راست راست جهیلا آلین هرمی و تینا پیشگیری کرن و تینا روبرن کو دخوازن چنبرا ناکوکیان برفره بکن و آگر پفچونان گور بکن او ایریش هفدمه نتصادفن لبله هولدان کی اشکره یا جبو دست پیکرنا شرکی برفره کو ده به نسازی مایی هلوشینه و داری لبر کمکوشی نووکه وکی کو دمهن برده لسویدا و پراوی قومی ام خلکن کوبانیه سازین جواکا سیویل و پارتیین سیاسیین لکانتونا کوبانیه وان کریارن ایریشکر بتوندی شرمزار دکن حکومت دمکی یا سوریه راست برپرسیاریا آواکرنا بنگه که یا جوان چتیان رایه کو دناوا سازین و دد خبتن کو دهله او ایریش و گربونن وها پیک بین هر وها اموالات و پیشتگرن کو وان کومان خودی دکن برپرسیاریا انجام کراست بار این لسر اولهیا سیویلان و اولهیا دورن نشته جهبونه دبینن ام بانگ لحمو پیکاتین گل خودکن عرب کرد سوریان آسور ترکمن و حمو هزن نتوی و دموکراتیک کور ریزن خو بگرن ریل پیش فتنین بگرن خونه سوریایان بپارێزن و لە دژێ هەر پرۆژەیەکە کو دixwaze tevna civakî parçe bike û nakokiyên mezhebî û herêmî derxîne yekgirtî bisekinin yeketiya me kelha me ye û dabeşbûna me daxwaza wan e em bang li civaka navnetewî rêxistinên mirovî û saziyên mafên mirovan dikin ku tabilê tedbîrin pêwîst bigirin da ku vê aloziyê rawestînin êrişên ku sivîlan hedef digirin şermezar bikin û alîkariya bijîşkî û parastinê ji bo kesên bandordar peyda bikin her wiha em bang li aliyên navbeynkar û aştîxwaz dikin ku zextir li ser alî û piştgirên biyanî bikin da ku çekên xwe ji bajaran vekşînin û tabilê binpêkirinan rawestînin em daxwaz dikin ku hikûmeta demkî hemû kiryarên xwe yên êrişkar ên li dijî nişteciyên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên ku aramiyê hedef digirin rawestîne em daxwaz dikin ku ew tabilê vegere peymana dehê adarê wekî çarçoveyeke ji bo baweriyê û diyaloga neteweyî ya cidî bike ku bibe sedema çareseriyên siyasî yên dadperwer ku yekîtiya welêt û rûmeta gelê wê diparêze ji bo welatekî westiyayî xilasî tuneye ji bilî mekanîzmeyên siyasî û destûreke berfereh ku mafan diparêze û dawî li tundrewtijiyê tîne ne bi bêtir çek û alozî em piştrast dikin ku bersiva rast di organîzekirina hewildanên sivîl û siyasî xurtkirina saziyên rêveberiya herêmî û parastina sivîl û piştgirkirina destpêşxeriyên li hevhatin û diyalogê di navbera pêkhateyên cuda de ye ne di berdewamkirina şerxa tundrewtijiyê de ku tenê bêtir wêranî û hilweşînê çêdike heval û hevwelatiyên hêja dilên xwe xurt bikin û îradeya xwe sabît bihêlin parastina mirovan û rûmeta wê erka me ya exlaqî û siyasî ye em ê bi hemû hêza xwe li kêleka birayên xwe yên li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê bisekinin piştgirî alîkarî û hevrêziya siyasî û meydanî peyda bikin da ku sivîlan biparêzin û ewlehiyê li taxên wan vegerînin silav ji qehremanên berxwedanê û ji gelê me yê li Heleb Kobanî û her bi hestekî di Axamedê ye çareserî siyasî di rêya danûstandinên rêyê de ye cihê çekan wekî alternatîfekî ji bo diyalogê tune hemû partiyên siyasî saziyên civaka sivîl û xelkên kantona Firatê heftê cotmeha 2025 برخوادان جیانه برخوادان جیانه برخوادان جیانه برخوادان جیانه بیجی برخوادان شیخ مقصود بیجی برخوادان شیخ مقصود بیجی برخوادان شیخ مقصود بیجی برخوادان